кезде менин сага кылганым кайрылып эми кайтты өзүмө, кайрылып эми кайтты өзүмө. Еми seni düşünem, жамгырга суу болуп күтүүдө жолду карап үшүгөн. Аттиң жашырып ичке катып ызаңды, эртеси жолуксам жылмайып билгизбедим жүзүңдө. Сүйүүгө махабатка бет албай жаштыктын ал. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы мусулман кыргыз калкым, баарыңыздарга кутман таң. Бүгүн 2020 жыл 5 январь. Биз бүгүн Ош шаарындагы Учкун мал базарына келип, малдын бааларын сиздерге видеого тартып чыгарып бермекчибиз. Андыктан сиз биздин каналга каттала элек болсоңуз, видеонун астындагы подписация кнопкасын басып катталып коюңуз. Мынау 2 торпок 33 000 сомдон болду ар бири. Эркек торпоктор. Торпок канча болду? 35 100 болуптур эркек торпок. $35 100 сом. Канча болду экен мына? 36 000 сом деп атыптыр эркек торпок кара. 36 000 сом баасы. Буканын салмагы 547 килограмм чыкты. Баасы 105 000 деп атат. 95 000ге бербей атат, 95 000ге алармандар сурап атат. Салмагы 547 кило чыкты. Кызыл буканын баасы 80 000 сом. Беде пресс 180 сомдон. Кара судан алып келиптир. Таза беде пресс чөгөн. Кара сулук бар. Канча болду? Такабы? Така 5,5 000 сом болуптур. Пресс кимден экен пресс? 140 сом кем бар. 140 сомдон кем бар. Кара чөп экен, а? Ооба. Күндө бетке. Каерден келди бул чөп? Башбулактан келди. Башбулактан келиптир, 140 сомдон. Кем бар деп атат. Кара чөп. 70 лира апар. Апарып жеткизип дагы берет экен. Машинасы бар экен. Беде пресстин баасы 170 сомдон дейт. Түшүрүп беребиз. Кеми бар деп атат. Жеткирип дагы бересизби? Жеткирип беребиз. Жеткирип бере берет экен. Номериңизди айтып коеюн. 556 менен 556 17 12 30 номерине чалсаңыздар жеткирип дагы берет үйүңүздөргө. Экинчи орун бедек. Ака, чөбүңүз канча сомдон? 180 беде экен, а? Беде чөп 180 сомдон. Каердики бул? Мадыдан келген чөп. Чөп канчадан? 130 сомдон кара чөп. Çöp sizlerden mi? Ulan sizlerden mi al? Kançadan? Olga tişi 130 somdan eken kara çöp eken ha? Ağız aralaş. Ağız aralaş çöp. Kayerden alıp geldin bunu? Başbulak ayılından geliptir.
Olgo tişi 130 somdan deydi. Kara çöptün bağısı 150 somdan. Bir pres 150 somdan. Elik birden geldi, elik bir ayılından. Taza çabuk ha. Çöp silerdik ya. Kança bu? 160 somdan. Bu ananın aranda sel tazara kene kaça gidiyor ha? 160 somdan doğru. Silerdik ya. Kançadan? 140 somdan sattık kara çöp. Silerdik ya. Kançadan? Kara çöpken 150 somdan. Nereden geldi bu? Kara Sögot ayılından geldidir. %50 somdan deydi. Buqanın bağısı 70 min som, 2 yaşar buqa. 400 kilogramga 7 qalsa gerek salmağı. Uydun bağısı 70 min som deydi. Torpağı 5. torpağı. Uydun bağısı 95 min som. Torpağı 3. torpağı ekan. Qancha litr super qot bu? Bu 10 litre süper kot. 10 litrinde garanti veriyoruz. Torpağına qancha kun bo'ldi? Torpağına bir hafta oldu. Bir cuma oldu torpağına. 10 litr süt üretti. Men özüme qo'shtirdi. Qayerdan geldi bu? So'rashatdim oldu. Şuroşat? Valla erkek torpak bağısı 38 min som kemi var. Buqanın bağısı 45 min som kemi var deydi. Erkek torpak eken bağısı 35 min som. Kızıl torpak bağısı 35 min som kemi var. Erkek torpak eken bağısı 30 min som kemi var. Erkek torpaqın bağısı 35 min som. Бұл torpaqın bağısını 30 min som da odatken. Kemi var deydi. Erkek torpaq eken 28 min som kemi var. Torpaqın bağısı 27 min som erkek torpaq eken. Torpaqın bağısı 28 min som kemi var. Torpaqın bağısı 25 min som kemi var. Erkek mi? Erkek torpaq. Bağısı qancha torpaqın? 27. Qashqa torpaq eken bağısı 27 min som kemi var deydi. Qashqa torpaqın bağısı 22 min som erkek torpaq. Buna kızıl qancha ekan? 11 min som kemi var deydi. Qancha tish bu? 4 tish. Cho'ng qo'y kimniki? Qancha basi? 13 min som. Cho'ng qo'y. 20 ga ketib qolg'idaydi. Urg'och torpaq ekan, ha? 20 min so'mga ketib qolg'idaydi otasi. Ana uydun torpog'i u. O'sha uyda bu birinchi bolasi. Ekoni qanchaga deb otasiz? Ekoni 55 ga sotaram. Ekoni 55 mingga sotib beram deb otat. Narxingiz bozmi, jaza to'yu? O güman üstü var da. Gumanda toza sayz da 4 litr süt beretken. Qancha torpa? Birinchi torpa u. Birinchi torpa. Yok, balığı garanti.